Pozdrav svima, evo nas ponovo u epizodi Mala škola Klaša, 10-11. Stronghold ovog puta ne Strongfail u glavnoj ulozi, malo se popravio, nadamo se da će biti dostojna zamena John 3 sljedeće sezone. Ne bih ja tu ništa dodao, par sitnih greškica, sve će to on ispraviti i uživajte. Electrify like lightning, go travel at light speed, intergalactically, no battling gravity. I moonwalk so casually, backwards through the galaxy. Spark the dark, I'm a sucker for the day glow. I graffitied up the whole wide world. I paint new stars and I take new shots, shining all I got. Nobody's done my feel the same. We celebrate for the night. Got you walking on the floor. Late.